Avvalo assalomu alaykum tamom shahrovandoni Jumhuriyiston, tamom qishri jomai shahrovandi, muhojiron, muborizon, muxolifon, از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادیخواه. امروز روزی بین المللی 9 آگوست هر سال در سازمان ملل متحد و در تمام دولت‌های پیشرفته روزی بین المللی مردمی تهجایش میشود، مردمی کرینای ژیلتیدی همون هر یک ملت میشود قید کرده میشود. برای همین نام موضوع همه خوند. چی است نام موضوع؟ برای همین اوید به پیش از همین سخن سر کنم. وقتی که یک سخنی سیتاتی میگم، سیتاتی از که سیتاتی میگم اوید به همین سیستمی که چه ناتسیه کرینای ناتسیه نست و نابود کردند بسیار давлатода истифода мебаранд ҳамун теорияи философияи политология хати ҳамун вақти Юлий Цезарда ҳамун Римда вақте ки одамои бисёр полководцо одамои ба дили гурда буд, ҳамун аз дигар ҷо армии наёмник меовард барои натсия гум кардан, ҳамун мардои ба ғурура гум кардан, ҳамун занои римия ҳамуно ба шавҳарда медода барои каринои натсия нест кардан, ҳамун шуби империя долга идора каранда ва бисёр давлатҳои пешрафта ин система истифода намебарад. барои ҳамин агар мо бигирем, агар имрӯз например ҳамин ду китобо мегӯям асосан партизанода аъзоёи амода ки армияи мардуми озодихоҳи Тоҷикистонда ки ду китобо мегирем, мехонем кам-кам дар вақтҳои бекоритон баъд аз кор. яке китобе ки Эмомалӣ Раҳмон ҳамада падарка караги тоҷикон, дуюм китоби Раҳим Масов академик буд. Раҳим Масов номи китобаш таърихи тоҷикон бо муҳри махфӣ, русиш менавистон гуглба таҷики история с гриф совершенно секретна. баъд бисёр чиза мефаҳмед ҳамунҷа. фаҳмидем? барои ҳамқа бояд на балки танҳо дивизиони озодихоҳон дивизиони партизанӣ аст. дивизиони мо асосан баланд бардаштани фарҳанги сиёсӣ, дониши сиёсӣ ҳар як партизан ки айни ҳол барои ҳамқа чизе касе ки дидан мехоҳӣ мо дорем. ҳам партизане ки дидан мехоҳӣ партизан неши мо тада нишон метемора ҳамон частни лицоқати ҳамон худиш роҳӣ мекунад ӯ ман инамҷа шитагиам, ман ягон кор намекунам. партизанҳо чӣ коре мекунад? ҳамо худшон амал кардастанд. фактически амал рафта истодааст. любойхи ҳам физически, ҳам идеологически, ҳам информатсионӣ. фаҳмидед? ҳама тарафа се пункт кати партизан амал карда истодааст. ҳам физически, ҳам идеологически, дар дохил идеологически дарни мардум қати, ҳам берунда идеологически, ҳам информатсионӣ. фаҳмидед? се системаш қати ҳам чи одамое ки баъд ҳамун бизнесмену тиҷораткорое ки партизан ҳастен, шумо гуфтем мо маблағ, партизанода маблағ дар кор нест. ман шуморо мегӯям маблағҳое ки дорем барои мубориза ҳамуна барои ҳамун худатон
من فهموندم علاقه دارم ابراهیم صاحبکارا من شما رو بفهمونم که همون مبلغتون خودتون چه استفاده بریتون فهمیدتون چه برای همین پارتیزانی استفاده بریتون من میگم ما در مبلغ ما جمع نمیکنیم ما برای ناموس خستگی لوگو ریولوشنر رایکو به یک کپیک ریولوشن کردگی من این شما میگم این گپ دروغ است پول جمع کردن من شما رو که اسپیشالیست میگم پولایی که صاحبکار دارن من میگم خیلی کار کردن در کار همون وقتی که در کار شد همونجا به خودتون اونجا چی میکنی چی داخل بودگی بیزنسمن چی در خارج بودگی بیزنسمن برای همون پریویلیژی که ما پول گذارانم نه ما روزی نیستیم این سیستم وقتی ما کار نمیکنیم فهمیدین ما خودم کار میکنم من برای زندگی میگم تو ما خودم کار میخوام کار میکنم بسنده است من میرسم کارو یک تخدم نمیرسم من لازم نیست برای همون که هر یک کدامت باید فقط با منفعت مردم این سیستم ما تنها با مردم خدمت میکنه این با یگان قشر خدمت نمیکنند با یگان جو خدمت نمیکنند اکثر آدمایی که صاحبکار هستند شما مردمی دانا هستند شما مردمی با عقل هستند تحلیل کرده برآمدین بعداً چی برآمدین مد علاقه ده برای هم که من شما رو میگم که این حال لازم نیست ما در کسی برآمد ما فهموندم که همون آدمایی که پارتیزان هستن همه وقتی خیلی استفاده برده نمیفهموند همون خیلی استفاده میبرین همون مبلغایی که دارین برای اون که نیست зачем ایدال تو بای зачем اینجا پول مول گذراندن نه پول باید انامونجا رو ماهی پیدا میکنه آن داخل بمیکنه رسیه پسیر هم پول گذراندن ممکن نیست برای من بازی انام داخل بمیکنه فهمیدیم هم داخل یا من در کار شد با رفیقای دارم که یادم میکنم برای انام هر یک انسان همه پارتیزان شد بچه هایی که بیرون هستیم در روسیه هستیم از احتیاط یکم امنیت هر یک کدامت زن و مرد کدامت که پارتیزان شدی صاحبکار تجارت معلم دختر تمام قشر میلیسا امنیت کسی که امنیت کدامت که پارتیزان که شدگی امنیت جای اول نیست سراسیمه نمیشید آن کارهایی که کردستیم خرسان نشوین که ما ایقا کار کردیم اکنون ما زوریم نه ما یک پرینسیل ما یک جای توبه از رفتن باید پایانش ما وزده رفتستیم از خورسندی اینا ترس آمدگیان او خورسندی غلبه ما نیپکن فهمیدیم غلبه ما ترانه که ترانه تخته که هم تخت میفروری انا روز غلبه ما فهمیدیم برای انا مقای که ترانه شما تخت داره که هم تخت فروردن پرینسیل بگیریم اما چیزی که کدستیم این چیزا فارغبال نشویم با احساسات و با خیلی تعریف و چی داده نشویم عمل کردی رحمت عمل کردی نظر میگیریم عمل کردی چست میتیم عمل کردی گم ندار لیکن احتیاطت بغرزید دروز اومد تعریف میکنن ای پارتیزان هم خیلی میزنن گفتن نه یکدان وقت نلق یکدان جابه کاری کرده خدر دانی خداوند دانه تمام کسی دیگه ندانه انامین از غالبی ما فهمیدیم انامین خدر دانی خداوند دانه غالبی ما دیگه هیچی انامین بریدن پارتیزان که همه را اینم خیلی گرفته است چی بیرون ده چی داخل ده اکثر پارتیزان شده است انا همون هر یک آیله و خانواده شده است برای انا همین چیز خدر دانی خداوند دانستنش است برای انامیقا سفیرها ما بسیاره پارتیزان بسیار است برای انامیقا فارغبال نشوین فقط عمل کنین آرامونه از نظر میگذارونی سراسیمه نمیشی از نظر میگذارونی این نمیقا که دلت در چیز رفت نمیکنی فهمیدی این دلت در کمی چیز پایخاف بردی نکن فهمیدی هر یک کدام بوده هم دلت چیز پایخاف رفت نمیکنی یکم کار همه جا باشه درونی
Hukumatdan hastın, dırni muhacir, hamma joda partizan hast, hamma joda boşin. Ki hamma joda muxolif mubor, hamma joda boyad boshad partizan. Partizan diga hamma joda meshad. Kase rozi ast, rozi nest, mo prastoy mardumem, mo baroy in haq dorem diga. Odamایی که خطا من نمیدونم راهبر و لیدر و کی میتراشه من شما به کاردار نیستم. من قطعی مردم همش خودش در راهبر است. مردم دیگه غلام کسی نیست. دیگه غلام کسی نمیشه. تا زنده هستم تا جان دارم. یعنی جان دارم مغزی سرم کار میکنه. لوگوی چیزی یادتون میتونم. لوگوی چیزی که میدونم یادتون میتونم. برای همین که یگان چیده همه انالیز کن. لوگوی چه گوش میکنی انالیز کن. لوگوی چه میبینی انالیز کن. لوگوی چه میبینی تحلیل کن. دیگراش خطی تحلیل کن. حاضر نپریمیر اونو کانالی که الکسی کازاک بود نپریمیر اونجا دو اون بچه های پامیر فروختن و خودشان رو بیزنس کردن. آدم فروشی شدگی میگن که آدم رزولتات میکنن. چی نمیگه دام رزولتات میکنن گوش نکنی یارا. فهمیدی؟ فهمو میکنن یارم سه گوش نمیکنن. من همه کار کردم. محکم هم کردن. سیوی هم کردن. نلیستن همه کار کردگیم. نشید. برای نمکه من شما رو میگم که یگان وقت یگان چی یگان تو نترس. یگان تا. اینه من توجیک نترسیدم که. نتونستم. میتونی. هر یک قدمی تو میتونی. من از شما برآمدگی. یگان کس برآمدگی نیستم. من از کشوری عادی برآمدگیم. من پدرم یگان جدا کار کردگی نیستم. من پدرم معاشی نمیدونم یگان داوت نه گرفتگی نیستم. فهمیدی نه؟ در پدر من کسب داشت میساخت. من هم خیلی نخورده کلانش دگیم. فهمیدی؟ برای همه میتونیم ما. فهمیدی؟ او ویرم باش. یگان تا او بسواد نبود. پارتیزان مخالف کسی که پارتیزان شده نوباریست کسی که پارتیزان شدگی کسی که پارتیزان شده سایبکو کسی که درنی حکومت داد نوبای جاده که پارتیزانی که هست میگه که او پدرش بسواد بود او بسواد نه ترام بسوادی او دروغ است پدر او چریز پدرش او خودش در کاریر ساختگی من ایتو بسواد میکنم هر یک قدمی تو بسوادی هر یک قدمی تو لیدری هر یک قدمی تو هر یک قدمت راهبری دیگه ما در راهبر دکار نیم ما خیلی گوسپان باری چراندم ما خیلی گوسپان باری این طرف های کردن او طرف های کردن بس است همین بس است دیگه همین راستی گفته ای پشتی انا میخواه انسان ها ما همین روز برسیدیم ای پشتی پدر من نه ای پشتی نمیم اینه با آدمایی که بسواد میگویم بعضی آدمایی که بعضی چی ای داخلی چی بس ای پشتی انم بسواد ها دانشمندای گیمی ها که او وقت چون گفتن که ما تو زندگی میتیم یا هم خیلی کردن خریدن هم بسوادای میگن که ما تو زندگی میتیم شرایط میکنیم دیگران شو نکن میگن او میکنن تمام چی اوجاشته چی ایجاشته ایجاشته هم میبیاد همون حزب میکشه این شلی دیره تدا شرایط میکنه میگه چی نمی دولت دادم دیگراش خیلی نمی کار کنند اینجا قوه کاری دکار نمیخوام فهمیدی هر یک کدام در خاطر نبروری چیزه یگان تا یگان دولتی دنیاش در ندارد همه دولتی دنیا در گریزه میکنه غلام در کنید تدا در کنید نمیتد بشورید فهمیدی تدا نمی یک سال نیم سال نم خیلی میتد اونم آدمای خیلی چون که موندگیان سری شما دو با گوسپانبو انم مشته میتن برای انمه که هر یک قدم تو لیدر میشن وقتی انمین رسیده کن فهمیدی؟ وقتی انمین چیز رسید وقتی ملت ساختن رسید وقتی تاجیک ساختن رسید وقتی دولتی همه خرسان زندگی میکرگی تمام شرط و شرایط که زندگی میکرگی وقتش رسید فهمیدی؟ وقتی کادر رسید وقتی آدمای بسواده جا دادن در اینمی چی رسید برای همین کسانی که پارتیزان هست همه در موافقیت همین من یک ساعت گم میزنم یگان تا فکری چی نکن ما کم برامن ما یکی میدرویم من گفته بودم شما ده همه برنامه میکند اعلام میکند وقتی که ما اعلام کنیم اگر پارتیزان ها اعلام کند یا همش برنامهش میموند فهمیدین نه؟ فهمیدین شما بگو گفتم برای انمقه ما ریسک میداریم لوگوی ولیم میداریم شبای روزای لوگوی ولیم میداریم برنامه میکنیم
любой чӣ гап мезанем. мо намехоҳем, мо партизанем барои мо ай мардумем. мо хуҷаини ҳаёти худмоем. Ягон кас хуҷаини ҳаёти мо нест ва нахоҳад шуд ягон вақт дига намешавад. دیگه آرزو نکند که ما را управлять میکنند. ما را دیگه هیچ که управлять نمیکنند. اداره کردن نمیگذاریم. ما گوش میکنیم، حرمت میکنیم، اعتراف میکنیم. وقتی که به اینترسی ما میکنند، به اینترسی مردمی عادی میکنند، ما اعترافش میکنیم. وقتی که با اپریدیلون کلان منطقه میکنند، ما اعترافش نمیکنیم. این پرینسیپی ما است. پرینسیپی یکمی ما همین است. برای همین هر یک کدامت اوبرن باش فقط یگان وقت روی افتاده نشد. چی به این گپ زده میتونه بعضی میگه کو چی به این گپ زده میتونه من گپ زده نمیتونم نه. هر یک کدامی تو گپ زده میتونی. هر یک کدامی تو گپ زده میتونی. این من دیگه سی این هر یک کدامی تو ما کو این میگم که گپ زده میتونی تو. ناترس. پروسه اینا نمیتون شما دا. فهمیدین؟ انمون پلاشت کنه نمیتون برای گپ زدن تو. گپ داری برو گپ زن لبوچتا میمونیم اون مگنیتا اوز دیر همون ای 5 تا 10 گیگاهرتز کم میکنه همون فیزیکی میخونیم گوگل دهای و چیز بعد دسته دونهایی که من نوشتم از گروه مخالف من او در روی کردم همون چیزا که действительно هست و قانون فیزیک هستی مگنیت هست اینجا این مگنیتایی که هست همش کراسکا کرده این اینا مگنیت دارد اینا فهمیدین؟ من شما نشان میدم اینم مگنیت دارد اینم اینجا پرای اینم دوسکای مادر اگر کسی دوسکا ما دیده باشد مگنیت های کراسکا کرده اما فهمیدین لقتی میمونی باین دو کلام کرده و گیگاگرس دیگه میکنه این لبوی فیزیک میفهمد این چیزا را برای اینم که هر یک کدامت باید فقط دونی که گپ زده میتونی عمل کرده میتونی یگان وقت نگو که او تونیست من نیم همین خواند به همین سامی پس نمیدونم وپشه یگان جور اجازت نمیتن کو همون پدر و بابای تو دهقان ریولیوت کرده بود بابا کلانی توی پدر دهقان بوده کتمان داشت ریولیوت کرده بود عقلش یگان چه نمیگیرید نویسته نمیتونیست شاید بعضش حرف نمیدونیست ریولیوت کرده بود فهمیدی؟ برو آمده گپ زده بود هر یک کدامی تو میتونی پروسته اینا تو شما پلاشت که نمیتید فهمیدی؟ پلاشت که این اینجا کسی که هست چی گپی دارد گپ میزنم بگود گپ زند نشد عملاتونه هر یک کدامت بکن خود دانی خداوند داند فهمیدی؟ آدمایی که عمل کردیستین احساسات با داده شده اکو خورسان شده خیلی قدم نه حالی اینم پایتاب نمیره من شما گفتم اسناد فوندامنت های بوزای تفت آوردگیم بوزای اتاک داریم بوزای زدستان در بعضی آدمای کارگرای مقامات زدستان فهمیدین عمل کردستان یا اوجه ترس آمدستان روز به روز ساعت به ساعت لیکن ما цел داریم цели ما همه میدونند но این فوندامنت ما باید همین شکست پارش کنیم کسی که یک بار دیگه اعلام میکنیم که همون بوزای تریتوریتون صورتش فامیلش نامش تهمت نمیکنیم برادرای من یگان که وقت تهمت یگان کسب نمیکنیم فهمیدین یگان وقت قصد داشته باشی چی نمیکنیم تنها از روی همین انصاف انسانی وقتی که یک کار تو از روی مهر و انسانی میکنی همون با برکتش میشه وقتی که همونجا با حسی بدبینی و قهر وارد میکنی او کار نمیشه برای همون ما انالیز هم میکنم ده من راستی گپا من شما میگم که من انالیز میکنم هر یک انسانی که وارد میکنه انالیز میکنیم میسنجم همشه هم 55 شهر معاین شد من شما را گفتم که میمونم که شتابی یک کس چی نشود ده خفه نشود که این ملت نوحی تو یا ولایتی تو را برو آورده یا ولایتی مرا نبرو آورده انا این چیزا نشود فهمیده همه که بشید همه را میمونیم شتابی همون نپریمیر
Душанбе меҷики, Душанбе мебурояд, Сув мебурояд, Хатлон мебурояд, Бадахшон мебурояд, ҳамун ноҳияи то Ҳисор мебурояд, ҳамун ҳар як ҷое мо ҷудо мекунем, мемонемиш ки худаш ба худаш бурояд, ҳам 55 киши мо мемонемиш. Шитоби дигаро аз якдигар чӣ нашавад. Барои он ки муҳоҷир аст, берунда аст, мегӯяд территорияи тидаи хелӣ бо ҷудокунӣ мешавад. Ҷудокунӣ бояд набошад байни партизанон. Барои ҳамақа برای همه هر یک کدامت уверен باش، уверен است هر یک کدامی تو میتونی. یگان وقت نگو که مادرها، فرزندها، خواهرها، نمیدونم اکاها، پدرها، یگان وقت نگوین که ما نمیتونیم. هر یک کدامی تو میتونی. هر یک کدامی تو لبون کار میتونی. اینم ایجاد بخیزی، غیرت کرد. اینم بگویی که من حاضر میخیزم، اینم برفی خانه رو بیل میکنم، نمیدونم اینم درخت امروز میافتانم بگویی، همین خانه رو میخیزم درخت میافتم، یا پا بیل میکنم، یا اینم امروز کپچکه میکنم بگویی میکنی، اینم امروز کپچکه میکنم بگویی میکنی. همین همه خیلی یگان قینیگری نداره دیگه، یگان قینیگری نداره. فهمیدی؟ برای انانقه هر یک کدامی تو میتونی، هر یک کدامی تو راهبری، هر یک کدامت باید جاتا اشغال کنی در منطقه، در محله. در هر یک محل باید همون منطقه محل کادرش راهبر باشد. ای начальник ملیساش تا پروکورورش، سودیاش، نمیدونم رئیس حکومتش، رئیس همش باید همون محل کادر همون محل باشد. دیگه کس نه. دیگرای هم روان کار کنن نه رئیس نه. وای محل خودش خوب میدونه، وای برای محل خودش زور میزنه. وای برای محل خودش جون میکنه. دیگه کس میاد وای مقصد اینه می اروپا بگویی که برای چی از فلان جای شما ای فلان شهر پایتختون اینجا اومده کار نمیکنه گویی او دزدیده میآید میگه آشکار میگه شما باور کنید. برای همین این چیزای اوجه ما درک کنیم، اوجه مردم ما اوجه من گذشتم در دیدم چشم قطعی میبینم صحبت میکنیم میپرسی این چیزا هست. نه این چیزا را نمیگن. این همین لبای مخالفایی که این همین چی میبرن؟ برنامه میبرن. بگوین که لبای این همین مرگا رو در همون جای زندگیش را برود پلیسش لبای جاش برود بگود همون سردار پلیسش بگود که همین تا ایگجا بگود هم پروسه من هم خیلی برنامه دارم شما مردمی تاجیک بیدار کردم ایگجا شما گفته پرسد یا نمیدونم سودیش لبایش نلاگش لبایش میگم من همین سرزمین نمیدونم این ایستادگی جا بگید همین رایون من همین شهر میگم فهمیدی؟ نیست فقط همونجا با غارت همش همونجا با ای دیگه جلوی میکنی گشنه او دزده رفتن میگه تایگیجا میدونی چند تا دزده رفته است مردم پلیشه مردم خودت تعیین کنی ای منطقه خودت تعیین کنی تو میدونی که او چند تا مالکیت داشت پیش چشم دای خونش درش زنش فرزندش چند تا مالکیت داشت چی را جمع کرد چی ساخت بعد تو جای او را میگیری مردم خوجاینی تمامی власть باید باشد مردمی باشد власть باید مردمی باشد مردم انتخاب میکنن مردم تعیین میکنن پرزیدنت راهبر مجلس عالی نمیدونم هر کدومی که هست او پروست تصدیق میکنن مردم آوازی میکنن منطقهش به انتخاب میکنن اینا به پیشنهاد میکنن اینا وزیر و پذیر پروست امضا میکنن تصدیق میکنن که همین میمونه تمام بسیار مردم انتخاب میکنن انا این چیز دولت میسازی انا این چیز به زندگی میسازی انا این چیز به زندگی آباد میسازی پرزیدنت یک سال بس یک سال تونست نتونست برود اونم شویتزاریا 250 سال شد من گفتم شما دولت پیشرفته دنیا تا این پولش یک به یک دلار یک به یک یورو لیکن یک سال پرزیدنت نیست یادم 4 سال و 5 سال پرزیدنت نمیشه این دنیا است 4 سال و 5 سال و همه خیش میاره برای همین هر یک کدامتون پارتیزان شو عمل کن بایناتون با که در مهاجرت مهنتی آدماشون روی کردی ما معلومات داریم آدماشون روی کردی هم زبسته که من در روی کرده بود من نمیدونم کجای اینجا بسیار روی میکنن وجود هست همون اوزیر رازمن سپیس اسپوز از گروپی روی کرده بودن که همیو اوز کی
ҳамин шорух одамоша роӣ кадаи Москва чун ҳарчи гуфта гаштаистану чтобы установить кунанд ӯ чизоро короче орзу накун шорух братишкаи акт дасти диза қапидаги нести ман ҳама ӯ корҳои ту карги ман барвақт каргим ӯ корҳои ки ту карги мумкин ман 10 сол пеш каргим ӯ корҳои тура барои ӯ ту ман хати баробар шуданда зуруд намерасад зуруд баъди 50 солам зуруд намерасад барои ки тура айдаст қапида овардаги ман хидм шидагим барои ҳамақа ин корото накун ин корото накун ки одаморо просто сарша мехӯри ҳамун бузота сарша мехӯри хидит сарша мехӯри ман не хидит сарша мехӯри ҳамиди рости гапа ман тура мегӯям барои ҳамин мардум ҳама танҳо партизану ба пеш фақат ба пеш амал кун фақат пеша фикр кун ақиба фикр накун дигар пушт мон пушта яктараф мон фақат пеша фикр кун пеш бояд амал кунӣ бояд мардак революционер ахотник мешавад ранге ки ахотро бурондику ина марди кори омадӣ муҳоҷирати меҳнатӣ ба омадӣ барои муҳоҷирати меҳнатӣ ахота ба омадӣ ту бояд кушгирӣ ку кор кунӣ маблағ ба даст биёрӣ ҳамин революсия ана мехел ягон қиӣ надорад фақат каллаи кор мефаҳмонӣ ту кафел зада наметавонистӣ солҳои 2000 муҳоҷирои меҳнатӣ ё ғишти аблисовка зада наметавонистӣ ё гипсокартон зада наметавонистӣ ё ламинат зада наметавонистӣ айни ҳол зада метавонӣ шпакиловка кара наметавонистӣ метавонистӣ ҳаминам ҳанахе ягон қинигарӣ надорад ҳар як кадоми ту ҳамуна тонистӣ вай кори қин вай физически кор ки ту тонистӣ ин ҳичи инҷа ба ҳайку просто калаи кор мефаҳмонӣ ранге ки инамин хонанда муш ҳаст хонанда муш ҳай мушқапак мемонӣ ку унамо че мемонӣ мушқапака мемонӣ баъд ам муш меоя меқапаку анамовари кор мекунӣ партизан ненамехи тамом мушҳоро мебинӣ лавушката мемонӣ меояку меқапад всё тамом бояд биз ҳанамун китоби Раҳим Маъсуфда навистагӣ ҳамуна мехоне навистагӣ ки бомуҷон ғафуров ям нависта ки мо миллатфурӯшем мо давлатфурӯшем мо заминфурӯшем Раҳим Маъсуф ҳам из современный мир уже асри 19 ба навист ин китоба навистагӣ баъде ки пош хӯрдани СССР ҳамон архивҳои амният гирифта баъзе ҳуҷҷатҳои навистагӣ факту рақам кадӣ ҳамонам нависта ки мо тоҷикайку якдигара мефурӯхта номаш қати одамои навистагӣ ҳамин китоб хитонхона мефаҳм барои ҳамин гирифт секрет ӯ ҳамун документҳои секрета ошкор карда як қисмаша ки кадом тоҷикое буде ки тоҷика бо мефурӯхтагӣ бо даже миллатошоно бо дига мекард ҳамаша навистагӣ ҳамин китоб фаҳмидем ин чизоро мехонен мефаҳмед хитон ино ана мехел касе ки власт мешинад ку ӯ да омада бугуд ки миллата хитоӣ кун бугуд ҳамин креслода мешини бугуд ӯ миллаташи хитоӣ мекунад фаҳмидем ана мехел шумо ина ман навистагӣ нестам ина академико инами олимо инами ҳама навистагие ки мо анамхели будем хуни мода ҳамтари будаем фаҳмидена лекин имрӯз рӯзи чӣ расид рӯзи мардумӣ шавад бояд ҳукумат мардумӣ мардум бояд роҳбари ҳама ҳамин мардум роҳбара таъин кунад мардум аз қишри ҷомеаи оддӣ бояд роҳбар таъин шавад ай қишри ҳамин бачаҳои инамин муҳоҷирати меҳнатида ҳастанд бачаҳое ки ҳастанд чи дар дохил бисёр ҳамун бачаҳое ки аҳмун минтақа ҳастанд басавод ҳастанд ку лекин ҳамун бачаҳое ки аҳмун минтақа ҳастанд кадрои худшона мефурӯшанд например мардуми худшона таҳҷои мардума ай дига ҷони биёяд имрӯза мавзӯъ ҳамин ку мардуми таҳҷоӣ например ина суғд бошад ин суғд агар гирем як роҳбар мемонад як генерал аз хатлон ё аз ҳамун данғара аз данғара мемонад ҳамон меояд ё мардуми таҳҷоӣ бизнесмени суғдие мефурӯшад мардуми суғдие мефурӯшад мардуми ба дили гурда спортсмена мефурӯшад
همون مردمی خودش میفروشد، چی بدخشان باشد، چی خطلان، چی کلوب باشد. همین یک تا دنگرگی میمونه، هم مردمی نهری، همون مردمی که بدیل گرده هم کلوبی خودش میفروشد، او میقبد، او سومش میگیرد. بعد این همه آدمی که فروخت همون 100 سوم نمیدونم 10 سوم میتد. لوبای منطقه به همه خیلی لوبای منطقه به همه خیلی فهمیدی؟ امروز همین موضوع مردم تهجویی است. مردم تهجویی ده، تهجویی هر یک منطقه. فهمیدی؟ برای همین باید تهجویی این من نگفتم سازمان ملل است. من خوندم اولی برنامه در خدمتتون بود روی نویسندگی سایت اتکریتی این نمیدونم برنامه داشتن برای همین برای چی او میرود چی بدخشان چی دوشنبه ده میروید بچه های دوشنبه میگیرن دیگر رو میفروشن. همین بچه های دوشنبه میگیرن مثل خودشون همین رو ده میفروشن. او پول میگیرد ای او غورت میکند او را همون پول همون مثلی به نمیدونم 10 سوم یا 20 سوم میتد. باور کنید او اگر $1000 گرفته است. چی با مردم تهجویی باید رهبر باشد. اونجا تمام دولت ها اینا تصدیق کرده است. این گپا رو نمیفتن، اهمیت میتن، این چیزا رو نمیفتن پیش. چی سازمان ملل همون تمام جهان را میدن. جهان اونجا همین خلاصه با آمد. مردم تهجویی باید هر یک کدامش منطقه خودش رهبر باشد. مردم تهجویی برای اون که همون محلش به فسیاتکی دلش میسوزد، فسیاتکی یک کار خوب میکند، بهگونه و میبیاد برای دوزی میبیاد و چند تا دوزه میبرا من نمیدونم اگه میدونم نپیمر چی یا لینوبوتی میشود اینا نپیمر خطلون در راه برشد لینوبوتی خطلون اینا کلوب در راه برشد او میرود او مردم دوزیده برفته است تو نمیدونی چند قد دوزیده رفت یا دیگرش برای چی؟ این محلچگی نیست. همین کسی که محلچگی می‌نویسه این محلچگی نیست. امروز روزی مردم تهجویی است. مردم تهجویی که است پارتیسیپ چی یگان نچلنی که اینا می 55 شهر و نویه باشد یگان نچلنی که میرسه بگو که همین یک تا شهری یک تا نویه همون منطقه باشد. بگو لوبایشا بگو این اینجا نویسه من میخونم لوبایشا بگو یک نچلنی میرسه بگو که همون منطقه خودش نچلنی میرسه باشد. یک پروکورور بگو که همون منطقه خودش سعودی پروکورور ولایت باشد یا پروکورور بدخشان از بدخشان باشد پروکورور ولایتش یا نچلنیک اووده بدخشان از بدخشان باشد یا نچلنیک امنیتی سوختی باشد یا نچلنیک امنیتی شهر دوشنبه از شهر دوشنبه باشد یا حساب یا وحدت لوگوی منطقه را بگو نمیتونی نیست میگه اینم اینجا نویسیستم نیست. برای چی؟ کادر ندارد اونجا. کادر دارد بچه های تهجویی کار میکند اون امنیتی وحدت دامبرا بچه های وحدتی کار میکند امنیتی ملیسخونی وحدت دامبرا وحدتی ها بچه ها کار میکند نمیدونم حسار دامبرا بچه های حسار کار میکند دوشنبه دامبرا دوشنبگی کار میکند بچه های مثل ملیسا کار میکند امنیت کار میکند پروکراتورا کار میکند سوخت دامبرا بچه های سوختی کار میکند چی با رهبر نمیشن چی با سبا اینجا شما محلچگی میکنین شما کدین همین روز شما آورده رسوندین من نه من وظیفی یکون رهبر نبودم من یک مکس تعیین نمیکنم لیکن اینجا خیلی گپا را ننویس که من نولود میکنم راست گپ نمیگم من نولود میکنم برای همه یگانه اینا محلچگی رقم یک امامعلی رحمان ها کرد امامعلی رحمان همه خیلی کرد چه بیز اول مردم خطلون که وظیفه ده آمد مردم خطلون ده کمو بیش وظیفه داد همه جا تقسیم کرد رهبر شما بعد ایکو دنگرگی خودش آورده با خطلونی هم آورده فهمیدی؟ اینم خیلی کدامت اینم نمیگویی چند وزیر از دنگره چند نچلنی ملیسا از دنگره چند پروکورور از دنگره همین 3 تا یا 4 تا نویه های همین فرخور دنگره نمیدونم این واسه این همین 3 تا همین 4 تا همین جایی که همینا این واسه با این چشم فرخور هم اوکا نماندگی اینو هم نیست کردیستن همین لوبا جابه این همین واسهگی باشد داشته براش به دنگرگی رو موندگی برای واسهگی به دنگرگی خودش موندگی اینو کنترل کن فهمیدی ها؟ اینو بینکه او چکا میکنن
اینا من کرگی نیستم، من نکردم. برای نمی‌کنه هر یک کدامت باید کادری تحجوری راهبر باشد. شهر دوشنبه نچنی ملسش باید شهر دوشنبه باشد، پرکروش هم شهر دوشنبه باشد، مسنی باشد، حسابش هم همه جا باید همه باشد راهبر. خیلی کارگرای عادیش مایلی پایتخت آمده چی هم کورس پویشنی کوالیفیکاسیشون رو بلند برداشته پایتخت دیده کار کنن مایلی. نو راهبر باید مردمی تحجوری باشد و این محل خودش خوب میشناسد و این محل خودش به خیانت نمیکنند و این محل خودش ایکو غارت نمیکنند و برای ناموسی نمیدونم دختری همون منطقه خودش جانش میته ریال نما شما میگه و все таки هزار کار کردم میگه که میگه نمی اینجوری من باید این کارو نکنم این ناموس من است میگه این است انا خیلی باید انا خیلی دولت ساختگی نمیجا اینجا نیست که برلین بیاد این شتاتی مامور например زیگن شهر زیگن ای برلین بیاد اونجا جنگل داره نمیسیون که آمجا درختاشو برد میگه دوی مردم اینم زیگن میبره میگه جبیا پارتیزانو داره میگه دوی جبیا است چیکار کردی اینجا درخت برده برلین میبره میگه برا فهمیدی آدم خیلی لوروا شده چوریخ دام شویتساری دام چوریخ بازلای چیه ژنو های ای ژنو بیاد درخبری چوریخ ده نمیدونم راهبر شود نه نمیمونم چی بود دولت شویتساری بوی دولت لوبوی دولت ده بریتانیا هم خیلی لوبوی جدا خیلی پروست سیستم دیگه خیشیدگی سیستم من شما رو چه بفهمم پیشتر همون میگویم که بسیار بچه‌ای که مخالف مبارز هستن بسیاری چی از خطوط از لوبوی منطقه اکثر همون باباهاشون آدمای بسواد بوده که بابا کلاناشون و کلاک میکنن میکشن همون آدمایا بعد خیلی کلانش این بزرگ راهبر میشن کنسکوی اروسا خیلی کلانش اکنون او خوجیناشون و خیلی کلانش همین هم میایم همونا باباهاشون امیر بودگی همون اپریدیلیون تریتوری ده همون تریتوری اهمیت بتین که همه خوب زندگی میکرد همون نظر به حوزی راستی گفت من شما 100 سال 150 سال پیش برای چی همون منطقه تعیین میشدن همون بابا کلاناتون اهمیت بتین بعضی میگوی که بعضی پارتیزانی بعضی چی بابای من هم خیلی بود میگوی همون بابات ارمیش اهمیت بتین بود همون منطقه خودت بود همون منطقه به بابات خدمت میکرد همون اینترس همون منطقه تا بالا میبرداشت در عرصه جمهوریویش در عرصه همون دولتیش دولت تاجیکان بود سامانیانش یا دیگه چی بود امارت بخارا بود فهمیدید تورسکی امپریا بود همونجا در بالا میبرداشت در دیگه چرا همون بابای تو همون قطعی همون کماند خودش رفته همون منطقهش زشت میکرد این چیز حق است حق لبوی چیزا میشکنند برای انمیقه حاضر پروست همین سیستم دیگه شد ناماشان دیگه شد ده همون پیش امیر بود نام همون حاکم شد ده فهمیده نه همون امیری همون منطقه بود اما این امیر حاکم شد شاه بود شاه پریزیدنت شد فهمیده نه پروست نامش دیگه کرده که همون کار همون پتپال همون کار رفته است فهمیده الو سلام علیکم میشه شکرانه خوب هو ما اول سنه چکنم مانم حاضر اگر نه اجازه شما کردید از من یک سه تا چی دارم امرا مانم بعد چی میکنم بعد از درد میکنیم اوکی برای همون این اپا گام میزنم میگه اینا گاب زنیم نمیدونم السلام علیکم مردم تاجیکستانیان چه ملت باشد من فرق ندارم من ملتیگی ندارم
Просто man از ایست تاجیکستان هستم من هم زبانم کمتر خیلی چی میگن همون زبانی همین امروز گوش کن اپا امروز روزی همین روزی 9 آگوست در تمام جهان روزی همین روزی بین المللی مردم تهجویی همون منطقه‌ای که شما تولد شدگی همون کدام زبانی که مادر و اولاد شما همون خیشاتون گفت همون زبان که گپ زنید اجازه دینید پاجالستا فهمید نه چیست همون زبان که گپ زنید این امروز روزی بین المللی هم خیلی فهمیدین اپا رحمت کلون ممکن من فکر میکنم که ازبک زبانی هم هست ما گپ زنید ازبکی نه ازبکشنی bilaman Özbekçe gapirning Özbek barodarlarimiz bor, Özbek partizanlari bor. Özbek partizanlar sizni eshitadi. Gapiring. Man fikr qilaman, man nima desam bo'ladi? Fikrim shundaki, kim qanday o'ylaydi bu narsani? Menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p. To'g'ri. Mard ularni. Tushunaman, ular hammasi ona, singil, apa deydimi? Shunaqalar bor. O'ylaydi hammasi menga o'xshagan ozod bo'lishni xohlaydi, bizga o'xshagan. O'g'illarimiz bor, akalarimiz bor, ukalarimiz bor. Men o'shalarga iltimos qilamanki, partizan bo'lib öz mahallani men shunday partizanlar shunday xohlaydiki har bir mintaqa o'zbek zabon mintaqalarida ham o'zbek barodarlarimiz hukumat ishlariga rahbar bo'lib, начальник milisa bo'lib, prokuror bo'lib, bilmayman, har narsa bo'lib ishlashini xohlaymiz. To'g'ri gapirdimmi? To'g'ri gapirdingiz akajon. Prosta hozir ozoqqa sarosima bo'lgan edim. Hayajon bo'lsa nima bilmadim. Hoziroqqina hayajon bo'lsa. Hayajon bo'lmang. Bu kanal mardumi partizanlar kanali. Hamma qalbingizga nima xohlashingizni aytishni xohlaysiz, shuni ayting. Men xalqimdan mana shu narsani so'raymanki, o'zini haq huquqini talab qilsin. Oilasini, qizini, onasini, farzandini, otasini, har bir oilasini o'ylasinki, qo'shnisi, qarindoshi, o'shalarni o'ylasinki, o'zini takbutda o'zini qizi, o'zini farzandi deb bo'ladimi, o'zini yaqini deb bilsin, o'zini ukasi deb bilsin. Qo'shnisini dardi, o'zini dardi deb bilsin. Xalqning dardi, o'zini dardi deb bilsin, his qilsin o'sha narsani. O'shandagina bizlar maqsadimizga yetib boramiz. Bo'lmasa hech qanday maqsadga yetib bormaymiz. Qo'shnim kasal bo'lsa-yu, men sog'lom bo'lsam, qo'shnimga dori-darmon puli bo'lmasa, men qanday vijdonim bilan qabul qilib turaman bu narsani? Vijdonim qabul qilmaydi bu narsaga. Har bir inson o'sha narsani his qilishi kerak. O'z xalqimiz juda ham ko'p. Uysiz, joysiz, beovqat, bir-biridan nonga zo'r, joyi kelsa tualetda yotadi. Hamma joyda yotibdi. O'shalarni o'ylatsinki, o'shalar ham bir qarindoshim deb bilsa agarligini biz maqsadimizga yetib boramiz. Nimaga men qasrda yashasam-u, men obro'yim bo'lsa-yu, hamma narsam bo'lsa-yu, meni qo'shnim och bo'lsa, yo bo'lmasa naryoqda bir qarindoshim och o'tirsa, bir-biridan nonga zo'r bo'lsa, qaysi vijdon bilan bizlar musulmon deb bilamiz? Qaysi vijdon bilan bizlar Tojikiston xalqi deb bilamiz? Biz Tojikiston xalqi mush bo'lganmiz, hamjam bo'lganmiz, postoyanni, любой joyda bir-birimizni himoya qilib kelgan edik. 30 yil oldin. Hozir bo'lsa, tojik desa bir-biridan qochadi. Nima uchun? Bizlarni shunday qilib keldi, g'ulom qildi, qul qildi bizlarni. O'sha narsani qullikdan bizlar chiqsakgina, Xudo xohlasa, biri bo'lsak, bir-birimizni himoya qilsak, qattaki bir narsani ko'rsak, bittasini urayapti, bittasi och qolyaptimi, birontasi
xafa qilayaptimi, razbor bo'layaptimi, borsin himoya qilsin. Nima uchun qarab turish kerak tomosha qilib? Tomosha qilmasin o'shalar. Borsin himoya qilsin, vatani uchun, xalqi uchun, barodari uchun, ukasi uchun. Singlisi mana yerda och yotsa, ko'chada qarab o'tirsa, ishtisi qolsa, tomosha qilmasin, bitta qancha sho'da qarab o'tiribdi deb. Borsin himoya qilsa, albatta singlisi bo'lgan. Qo'lini bigiz qilib ko'rsatmasin. O'shanda uni singlisi bo'lmasa ham biranta bolani singlisi, sizga o'xshagan o'g'illarda singlisi bo'ladi. Nima uchun ular o'sha narsani his qilmaydi, aka? O'sha narsaga menga alam qiladi, vijdonim qiynaladi. Menga o'xshagan vijdondorlar bordir axir. Xalqimiz ichida juda ham ko'pdir. Siz partizan bo'ling, amal qilyapsiz-ku, amal qiling. Amallar natija beryapti yo'qi? Albatta. Amal qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu yerdan, men yashayotgan joyda xalqimizdan juda ham ko'p bolalar bor. Nima uchun? Ular tojik tilini bilmaydi. Ular qiziqmagan hech qachon. Armiyaga borgan 4 ta tojik tilini biladi xolos, lekin qolganini tushunmaydi. Kelgan biromoy efirga qaragin desak, ha men nima qilaman, menga kerak emas-ki, men tushunmayman. Nima uchun? Biz ona tilimiz tojik, to'g'rimi? Vatanimiz tojik. Bizlar tushunishimiz kerak. Bilishimiz kerak shu tilni. Meni onam Tojikistonda yashayaptimi? Значит, men tojik tilini tushunishim kerak, bilishim kerak, gapirishim kerak, o'rganishim kerak. Men значит Rossiyaga keldimmi, ko'chada qolib ketmaslik uchun rus tilini men o'rgandim. To'g'rimi? Nima uchun o'z ona tilimni o'rganmasligimiz kerak ekan bizlar? O'rganaylik. Qiyin emas. Kelib turib bolalar beton qo'yishni biladi-yu, nahotki o'z tilini bilmaydi. Bu ham qiyin emas-ku. Bir kunda bitta so'zdan o'rgangan taqdirda ham bir oyda 30 ta so'zni o'rganadi. Qiyin emas-ku. Shu darajadagi bizda aqlimizni zaif qildi bu davlatimiz. Bizlarni judo qildi-da, mahal bilan bu o'zbek, bu tojik qilib bunday nima deysan sizga? Judo qilib hukmronlik ishni qilishni, razdelay vlast bu. Fahmidingmi? Judoyi andoz va hukmron. Baribir xalqqa shunday qildi-da bular. To'g'ri. Nega men juda ham ko'p shaharlarda bo'lganman. Iminni bir shahardan ikkinchi shaharga nima desam bo'ladi? Отдел начальнiki boshqa shahardan ikkinchi shaharga olib kelib qo'yiladi. Nima uchun? O'zini shahrida bo'ladi-ku o'sha отдел начальникlar, uchastkovoylar bor-ku, faol. Nima desam, aktiv bolalar bor-ku, o'qigan, oliy ma'lumotli. Nima uchun o'shalarni qo'ymaydi? Begona joydan olib kelib qo'yadi. Nima u yerda sotish kerakmi? G'orat qilish uchun. Men sizga shunday tushunaman. Men mana bu Avropa davlatlari, Amerika davlatlari, hatto O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlariga boring, bu qaysi shaharga bo'lsangiz, shu shaharga boring, o'sha yerda начальник militsiyasini, любой prokurorni so'rangki, qayerdansan, o'sha aytadiki, o'sha tomonda, o'sha mahaldan, u boshqa mahaldan kelmagan, bitta ikkita boradi, barcha birinchi kishilar imina o'sha rayondan, o'sha shahardan, barcha millatlarga, barcha taraqqiy qilgan davlatlarga ham shunaqa rejim, shunaqa siyosat sistemasi ishlaydi. Funksiyonировать qiladi. Fahmding? Da. To'g'ri. Gapingizga men so'z qo'shilaman, chunki men yashab turgan joyimda uchastka qo'yilganman, uchastkovoyga. Men taniyman bu uchastkovoyni. Necha marta borib
registratsiyamni uchastka qo'yib kelaman, ham FMSga qo'yaman, ham uchastkaga borib qo'yib kelaman. Chunki men yashaydigan uchastka qo'ygan joyimda men yashayman. Nega? Siz qo'yda shunaqa. Siz partizanku hech nima bo'lmaydi sizga. Uchastka ham o'sha joyda. Partizanlarga, tojik partizanlariga biron dunyoga biron nima bo'lmaydi. Na. Yagon qasa yagonchi namasha. Partizan, qasiki partizan. Shuning uchun hamki xalqiman, men xohamki xalqiman hamjam shavad. Dardi yakas, dardi hamma shavad. Dardi mana men hamsoyash, dardi xeshashon, dardi xudashon bo'yin his kunat inho, hamин payt mo pirozi nazdik meshim inshaalloh. In mana pula meshkanat. Mo yak joyi nashavim, yak digar mo nafroshen, yak digar bu froshen pirozi animon nameshan. Hozir tojiklar любой joy mefroshan. برای چی چطور بسیاره 4 سوم میفروشن وجدانشان اور ناموسشان میفروشن من دیدم شما دیدم برای چی اینا فکرشان 4 سوم پول حرام پول مییابد فرزندشان میخوراند این فرزندش کی میشه حرامخور شده کلام میشود این باید ما نکنیم یک برده نام باشدم mehnat halol xudomon kati kalom kune همین پایت این انسان کامل میشود فکرش تیران میشود حرامخور نمیشد پارخور نمیشد دوز غورتور نمیشد اینا ما مادرها فهماندانی ما در کاره مردها ممکن یخلاشان نمیفهمد رنگمون این مادر ممکن بسیار bugun mavzumiz tahjoyi har bir mahallani Tojikistonga 555 shuncha 55 shahr nohiyalari bor jamoatlari bilan 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 okey 68 chahru jamoat общий bor shuning uchun shu tahjoyi mahallasi partizanlar sistemasi shundayki biz xohlaymizki har bir mintaqaga o'sha mintaqa kadrlari rahbar bo'lsin. O'sha mintaqa aholisi rahbar bo'lsin. Men shuni xohlaymiz va mahalla shu mintaqa aholisi rahbarni intixob qilsin. Intixobot bilan nachalnik milisiyasini ham, prokurorini ham hamma kategoriyasini. Undan prezident, deputatlar shu razviti davlatlar shundaqa qiladi. Shuning uchun shu uchun nima deysiz? Men fikringizga 100% men qo'shilaman. Har bir rayonda, har bir shaharda, har bir mahallani darji o'zlari xalqi chiqib, raisini, uchastkovoyini, hokimini, hammasini prokurorini, nima deydi, sudyasini, hammasini xalq o'zi tanlasa, biladi kim uchastkovoy, kim prokuror, kim sudya, kim raisi, kim rais. Taniydi xalq. O'zini mahallasidan taniydi. O'shandagina u ichi achiydi. Nega? O'sha yerda balki o'zini oilasi yashayapti. O'zini singlisi, o'zini qarindosh urug'i yashayapti. Ori nomusi bilan o'sha yerga xalqiga xizmat qiladi. Boshqa shaharga borsa, kaneshna xizmat qilmaydi. Deydi, u kim deydi, mana hech kimim bo'lmaydi-ku deydi. Pora olsam bo'ladi deydi. Tanimaydi bir-birini deydi. Lekin o'zini joyida bo'lsa, pora olsa sirazi biladi. Shuning uchun ya. Yaxshi. Shuning uchun xalq o'zi tanlash kerak. Har bir
7 yoshdan 70 yoshga kadar bilish mardumga partizan tojik partizani bo'yicha nima aytasizlar? Nima deyasiz? Ya, правильно, men rost gustum deyasiz. To'g'ri, gapirib o'tdim. Men xalqimga aytmoqchi gapim shuki, xalq biz qul emasmiz, biz ozodmiz. Bizda ozodligimizni o'zimiz, nima desam bo'ladi? Talash qilib, o'zimizni ozod qilmasak, qo'limizda o'zimizni ozodligimiz. Birov bizni ozodligimizni qo'limizdan bermaydi, chiqarib yubormaydi. Men masalan bitta molni sotib olsam, yo bo'lmasa u meni shaxsiy mulkim bo'ladi. Men u narsani qo'yib yuborgim kelmaydi, chunki xalqlar ana shunday tutib qo'yibdi. Qul qilib olib qo'yibdi, shaxsiy mulki qilib olib qo'yibdiki, o'shanga bir oilaga, monopoliyaga biz xizmat qilmaylik. O'zimizga, o'zimizni oilamizga, o'zimizni vatanimizga, o'zimizni xalqimizga o'zimiz xizmat qilaylik. Joni dilimiz bilan, yuragimiz bilan, vijdonimiz bilan, ori nomusimiz bilan xizmat qilaylikki, o'sha vatanimiz gullab yashnaydi. Mana degan davlatlardan o'tib ketadi. Xudo xohlasa 5 yil, 10 yilda Yevropaga yetib boramiz. Nega? Chunki bizlarda nima bo'lmaydi, sotqin bo'lmaydi, narsa bo'lmaydi. O'shandagina. Uzr gapim noto'g'ri bo'lgan bo'lsa. Yo'q, правильно gapirdingiz. Domlalarga aytadigan gapim bor. Ikki suhan. Mumkin bo'lsa, domlalar ham qarindosh urug'lari eshitib turibdi, bilaman. Narxini qo'ymasin. Domlalar narxini qo'yib qo'ygan. 100 somon, 200 somon. Domlo demeganki, domlo tojik ishida domlo narx mondirgan, stavka do'shtiyan. Stavka ki Dora stavka. Hamma mahallashon, hamma shammedona. Champul va merava. Janoza ba. Hatim Qur'on ba. Xudoyi ba. Mama 500 so'm bitta, men meravam. 1000 so'm bitta, men meravam. 800 so'm bitta, men meravam. Hamma chizoqqa megzoronam ne biyo'ramagan. Stavka shanamon degan. Birinchi in stavka memona. Domulloho biray hamon domullo shudagan. Domulloho haqiqiy modargujo dar zindon shishtagan. Begunoh hammash. Chorta domullo mondaganki stavka shanamon degan, xohan naxohan ha prezident palonay. Zaminimo Amerika jannatay. Zaminimo chi shudagan. Moderatormon. Navish Amon. Yog'inchi nashudagan zaminimo ba. Kushna bisyoray, tashna bisyoray, bezdomni bisyoray. Yaqin insonlar ham meshunosun. Yak bir non va zo'ray. Girgay nolamay kunad. Yak sol ba 1 kilo go'sht xaridamay tonad. Setta chorta farzandash hastay. Mar qo'rqmay kunad. Ko'rish kunad. Setta chorta farzandashni chiqilmay xuranad yagmar. Anchi ko'rqinad, dargujoraman, gadoya buknad. Boya ihil nashaman. Moy yagjoye shave. Yag degan fikr qilay. Ham degan fikr karda yag deganma yordam qilay. Hamin payt kirib, nima meshavar. Inza mumkin xohari man meshavar. Birinchi men ina yordam nakunum. Men inzam va imroz yordam kardam, pagamanda yakkasiga yordam metinam. Hamin chiza xalq va sarishoma jo'qadan darboray. Mardumim xo'p, g'ulomay, ag'ulomin ozod kardan darboray. Bedor kardan darboray. Fikrashon poli name donam amin godak hastayku 3 sola 4 sola. Rangi vataqi nav. Hiç navistagan. Hamina navista memonatki hamin meshavat. O mo hamin chizora yod dodeni mo dar kor has. Oze. Mo yod bitem ki ino
بیدار شود فکر کند حاضر فکر کردن نمی‌کند اینو می‌ترسد ممکن پیششان به یک بوس هسته یک دوست هسته نمی‌داند شما فکر نکنید یگان دوزم نیسته بوزم نیسته اینم انسانه این پولت تو فروخ می اگر تو میفروشه همین فکر نکن این حیطر دنیای برای همون فکر اینا نکردن در کار نیسته باور کردن در کار یک دیگری بود همین پای پیروزی ما خیلی نزدیک میشم. اوکی katta rahmat sizga apa. Özbek zabon barodarlarimizga nima aytasiz? Özbek barodarlarimiz tojik fuqarolariga. Tojik fuqarolariga aytadigan gapim shuki, iltimos ko'zlaringni ochinglar. Biz ayollar sizlarda or nomuslaring bo'lamiz. Iltimos ko'zlaringni o'zgina ochsalaring, bizlarda muhojirlar ayollar judayam ko'p. Nega? Oilamizda hech narsa yo'q. Bir-birida non topish uchun bizlarga kelganmiz bu yerga. Pastga urmanglar, hurmat qilinglar. Onalaring sifatida, singillaring sifatida yordam qilsalaring, ertaga sani singling o'sha narsaga chiqmasligi uchun sen bugundan harakat qilishing kerak. Birovni singlisiga, birovni qiziga. Ertaga sani qizingga, sani singlingga hech kim o'sha narsani qilmaydi. Iltimos ko'zlaringni ochinglar, erkak bo'linglar, to'g'ri bo'lmanglar, to'g'miya bo'lmanglar. Iltimos erkak bo'linglar, fikrlaringni nima desam bo'ladi, e'lon qilinglar, o'zlaringni ozodliklaringni o'zlaring nima desam bo'ladi, qo'lga kiritishlaringni xohlayman. Mana shu narsani men so'rab qo'ygan bo'lardim. Gap yo'q opajon. Katta rahmat. Partizanoga salom. Mayli apa. Mayli ha. برای همین مردم تهجویه هست. برای همه قایی اپای زبان خودشون قطعی ما پول چی میکنیم. اینجا تاجیکستان در بسیار زبانی هست. باید هر یک زبان ما اعتراف کنیم و زبان او هست، او برادر ما هست، او در سرزمین ما هست. این جدای اندازی باید نباشد بین ما در برای اینکه همه ما تاجیک هستیم. من شما نمیگم، من شما دیگر میگم که شویتزاریا همین شویتزاریا 4 کانتون دارد، 4 ولایت دارد. من شما میگم چوریخ دارد، یک تا چوریخ نمیسی گپ میزند. فهمیدین؟ ژنو دارد، اون از دانشگاه که ژنو. اونجا فرانسوزی گپ میزند برادر. فهمیدین؟ فرانسوزی گپ میزند، بعد ایتالیایی گپ میزند کم بیش. بعد تیچینو هست. فهمیدین؟ تیچینوش ایتالیایی گپ میزند. بعد با کراچی بازل های ریتارمانی گپ میزند. زبان خودش که حجت عریضه مینویسد ایتالیایی، فرانسوی 4-5 زبان فونکسیونی رو میکند. برای انا که مردمش بسواد 4-5 زبان دولتی است. برای انا که 5 اینا فرانسوزی، انگلیسی، ایتالیایی، ریتارمانی، انگلیسی 5 زبان فونکسیونی رو میکند. لنگوی مکتب در 5 زبان میگذارد. گودک اتوماتیکی مش نمیشه. این چیزا رو پروسه ما این چیزا رو باید بس کنیم ما. این چیزا رو اقلی نمونیم. این چیزا رو گذشت تمام. این چیز جدا کردن حکومت راندن غمرت کردن است. اگر انسان دولت میسازند و باید این چیزا واقعی فکر نکنه. واقعی ابسولوت نه. گفت که زندگی برای مردم هم میسازند باید این چیزا فکر نکنه. برای همین تمام مردم تهجویی که چند منطقه ها هست باید همون زبان خودش قطعی زبانی که همون اکثر جامعه او همون زبان است و این جدا کنی نیست. اینم شویتزاری جدا نشده 250 سال زندگی میکنن. نمیگه که ما یک قسمش آلمانی گپ میزنن، نمیگه که ما آلمان، یک قسمش فرانسوزی گپ میزنن، نمیگه که ما فرانسه میگم، یک قسمش میگه که ایتالیایی گپ میزنن، نمیگه که ما ایتالیا میگم. نمیگه برای چی ما میگوییم نه. این چیزا باید این چیزا رو دور کنن. این چیزا
این چیزا من اینترس даже ندارم. من لغوی زبان حرکت میکنم یاد گیرم. راستی گپ میگم. لغوی زبان حرکت میکنم یاد بگیرم. من همین خاطر گپ زدم که شب یزیکم کشوده شود در ازبکی دا که من چوتکا گپ زدم در ازبکی را. همین خاطر به 60% نانگ نمیسی یا انگلیسی بوله منی 60% اقلا گپ زدم چوتکا گپ زدم. فهمیدین؟ برای همین این چیزا رو شما ای فکر دور کنین اوجه. فهمیدین؟ برای همین که کسی مردم تهجویی امروز که مردم تهجویی هست بعد باید هر یک زن همین میدان سیاسی رو ما زنها با اجازت میدیم. میدان سیاسی رو ما زنها با پولی کفالت میدیم. در کل شاید کلیتی این پارتیزان زنی که هست پارتیزان زن نوعی که همونا با در کل شاید همین کلیتی همین کنل نمیدیم که او با خودشون با گپ زنند. پارتیزانایی چی ده؟ زن ده. همه ده مراجعت کند گپاشون بگود. کسیش میشناسین کسیش روحشون اوجه نشان دادگی دیگه کانال داد و اوجه انالیز کرده برآمدگی هم که تیچ خیل پارتیزان شدگی هم بسیاریش همه اوجه خودشون کسی نشان دادنی هست همه نشان دادگی هست دیله دارد هموناش خودشون نشان میتید و گپ میزنن. کسی که نیست ایجاد ما نشان نمیتیم یکم وقت даже آواز даже پارنی دیگه میکنیم آوازوشه برای اون که безопасность برای او главное. من برادر سوالی که تو دادی گروه مخالفا من تمام گروه مخالفات رو حرمت میکنم احترام میکنم. برای حق خود ما خستگیم حق یگان خست نه حق خود ما او زمین ده با کلان من خون دادگی جان دادگی که همونجا تاجیکستان شود و تاجیک نام گیرد. پریت که من 1000 سال پیش اونجا امام علی خوجایی نیست. امام علی پاسپورتی من انولی رو میکنم میگه این گرایدنی من برای گون شود. امام علی خون هست دنیا با خون خط عنیق میکنن که ملتت کدام ملت هست. همین خونت هم اسپوری گنتیسکی اکسپرتیز ده گنتیسکی کد کراوی ده میگه که همین تاجیک و анамун қадраш аз тамоми қадри ин паспортои ҳамино баланд хеле нишонди международная организация мегӯяд ин тоҷик аст мегӯяд. фаҳмидем ин чизошон ӯ эмомалӣ намедонам дигар одами бесавод истифода барад ман да наметавонам рости гапа мегӯям любояш истифода барад ман да наметавонам. барои ҳамин зинда бошем бародаро хеле гап задем. ман гуфтам 1 соат гап мезанам қариб 2 соат шуд. امروز روزی مردم تهجویی هست باید مردم تهجویی باید ریال نتسینی وقت کنیم نمیده تلفن بگوییم برادرو نمیده تلفن بگوییم. فهمیدین هر یک چی دولجن آیفون میگوییم که آیفون همین هر یک چی باید ما خودش خطی بگیریم. خیلی دیگه توب نتیم که توی طرف محل نه باید هر یک چی نام خودش خطی میگیریم. دیگه یک میگوییم رقم 1 اینم خیلی خوب رقم 2 اینه خیلی رقم 5 خیلی اینجا دیگه دورخوش شدگی نیست اینجا دیگه بیسواد شدگی نیست. پارتیزان یگانتاش بیسواد نیست کسی که همین هر یک چی نام خودش خطی میگیریم. دیگه هر یک کسی که خطا کردگی نام خودش خطی میگیریم. پارتیزان انامین سیستم است. پارتیزان خیلی نیست که طرف یک کس بگیرد طرف یک کس طرفداری کند نیست. هیچ چیز پارتیزان نیست. پارتیزان مردم است ارمی مردمی است مردمی مردم اومدگی اینجا یگان کس اینجا یگان تا بچه نچالینگ میلیسد و راهبر شده گنرال شدگی آدم نیست. اینجا با همون قشری عادیه که خودشون کار داده اومده راهبر شده نمیم اپریدیلیون دیو بالای بعد نمیمونن او را گفتی گپا برای که غلام است غلام برآمدگی میگن او را. فهمیدین انا خیلی آدم ها هست در این پارتیزان آدم. برای همین برادرها عمل کن هر یک پارتیزان شو با آخری گپ میگم که پارتیزان شو عمل کن هر یک مردم تا این موضوع همین بود که هم محل خطا دوست دار محل خطا نفروش ملت خطا نفروش. فهمیدین دیگه ملت ها در آمده تاجیکی یاد گرفتگی هم دیگه ملت ها در آمده در این تاجیکی داده. انا کتابی رحیم مصفخانه نمیجا نویستگی همین چیز نویستگی من نه انا اینجا من نویستگی امنیت اروسا میکردگی در اون تاجیکی یاد میدادگی مردمی
кавказӣ мардуми анамун ҳар гуҷо забони тоҷикии чотка ёд медодагӣ медрондагӣ вақт амоно паспорт медодагӣ ҳамҷо паспортҳои ам бо нависагӣ ҳамҷо ҳамон китобо мехонед ҳамҷо ман нависагӣ ҳам китобо ҳамоно мехонед паспортҳои ам медодагӣ ҳамоно баъд ҷудо мекардагӣ забони худо мо кади моона ҷудо мекардагӣ ма худаш тоҷик гирифта ман ҳамин чиза чашмам ки дидагӣ дар дигар давлатҳо ки паспортҳои тоҷикӣ додагӣ эмомалӣ аксар аз минтақаи хатлон додагӣ аз минтақаҳои амхелӣ додагие ки барои анамун маҳалам обрӯша пастар намедонам ба мақсади бад кади додагиам ки бовар кунед ман чизое медонам ки ман ӯро гуфта наметонам шумо рости гап фаҳмидед любой корро мекунам барои танҳо мақсади ҳаром барои идора кардам барои мардуми азиз зинда бошем ҳамата дӯст медорем партизанҳо амал кардестанд партизанҳои дохил ҳушёр бошем касе ки аз кӯчат аз маҳалла партизан шудани шурӯъ кун алло салому алайкум меша шукрона барои кор гап занӣ бошӣ агар гап занам гап назанем не окей гап мезанам мегӯӣ ту окей шид ман мерасонам айтанат чӣ мегӯӣ бугӯ ман мегӯм худам еда окей гӯш кун ман ҳамаи давлатҳо ки гарениям медоням ҳамаш қати гарениям рафиқам ҷураям ҳамаш қати лекин ман политики хидмат дорам фаҳмидӣ ман политики хидмат дорам ман любойхе бояд ӯра чапа нестиш кунам братҷон фаҳмидӣ любойхе бояд нестиш кунам фаҳмо лекин шумо айку просто ҳама партизанӣ кун амал кун ҳамо шумода кордор намешавад окей фаҳмидӣ брат ман туда мегӯям ки ҳамон чизе ки гирифтагӣ ку ҳамонро абрат наметам фаҳмидӣ ҳамон чизе ки гирифтагиам ку ҳамонро бо метам фаҳмидӣ хакл ман накардам братҷон ман накардам ман ҳаракат кардестам фаҳмидӣ ҳаракат кардестам ягона партизанӣ ҳамаро ёрдам мекунад дига ҳичи ёрдам намекунам моро ман туда мегӯям ҳамаро мекишам ҳамаро қатл мекунам ӯ одамоям айку ҳатто қати манам гап зануда ӯям определёни ранги бизнесменам фаҳмидӣ определёни чизи метун бо мегӯяд ки неқе дига замин метун мега ёшам убрат кун мега фаҳмидӣ биё ҳамин лучи ҳама эффективни вақти партизанӣ мекунӣ ҳама тарафи мо мешавад фаҳмидӣ окей майли давай майли барои ҳамин ин бародар гуфт ки мардум расон ки мардум дар расон ки чӣ мекунем мардум дар расон ки мардум бояд чӣ кунад ҳаракат кунад тезтар партизан шавад амал кардана шурӯъ кунад масъалаи мардуми хитоида паспорт додана гуфт паспорт додестан гуфт мардуми хитоида бисёр паспорт додестан гуфт бисёр занако шӯи хитоикара таваллуд кунондестан гуфт баъд муҳоҷирода гуфт ки ҳама партизан шаву амалаш шурӯъ кардана сар кун инамиқа гап зад фаҳмидем ҳамин гапа бирасон гуфт ина ман шумо дар расондам худаш гап намезанад партизан аст барои ки худша гуфт ман гап намезанам барои ҳамин ҳар як кадомот амал кун амал кардана шурӯъ кун фаҳмидӣ амал кардана шурӯъ кун ҳаракат кун ва
фақат бишапе. ما هم گروه بسیار ما هم غرمان میکنیم برات، همش غرمان میکنیم، اعتراف میکنیم، ایدئولوژیشون رو اعتراف میکنیم، ایدئولوژیشون رو اعتراف میکنیم. اویدی دموکراتی وقتی که اپریدیونی چی دوران همون سیستمی که کار میکنن اویدی خودی و بیگانه من رو سیگا نمیتونم من کار میکنم این مملکت کار میکنم من کسی میفهمد بفهمد باور کن من کسی میفهمد بفهمد من این مملکت کار میکنم اگر کار میکردم انا میخوای سیستم اومده که من سجده کنم من سجده کردن نمیتونم نمیدونم چی به سجده کردن نمیتونم باور کن سجده کردن نمیتونم برای همون که هر یک کدوم شما باید چی شه پارتیزان شو عمل کن ماذا هو الو سلام علیکم چیز گفتنی چیز گفتنی نو چیز گفتنی اگر وقتی که ایدئولوژی پارتیزان خیلی دیگر نقاله نمیبرم میگویم اینجا نه خیلی ممکنه من میدان تو دا بودم اپریدیلیونی میدان تو را ما اطاعت میکنم توری گوش میکنم من دیپلمات قاعده به گوش میکنم دیپلمات فهمیدی نو چی گفتنی داری چی گفتنی داری چی نه گوش کن من بالان کردم که تو بگویی که ایدئولوژی که من سوال بتون جواب ندی برات من ای مردم نه من تو سوال میتونم تو حزب سیاسی گوش کن من مردمیم تو حزب سیاسی مهمانی برنامه ما هستی تو وقتی که میگویی ایدئولوژی اونجا اینجا گانیت نه ها اینفورماسیون واینا مانیپولیا بگو چی ما اشکار تو اینا استودیو نیست دیگه من گام میزنم اشکار گام میزنم منطقتی نو وقتی که گوش کندن ما ای تمامی پارتیزانایی که هست ای تمامی که درنده که هست داشتی ما ای تنی او گام زدن نمیتونم ایدئولوژی همونو فکری همونو همه خیلی من این چیز مثال اجازه نمیگم همون راهبر شما خواهد جیانی غفورسیدو قطعی امام علی رحمان بود گوش کن چی با دیگه آخی تومتی ساو برای گوش کن نه دیدی آخی جارو دادن نمیتونه برای بگو که من ای کلانم بگو من کلان دا خیزمان میکنم بگو دوای مایلی برای دوای خواهی نمیدی من روسیگا وقتی که کلان دا خیزمان میکنی بگو که پروت کلان دا خیزمان میکنم بگو تمام فسیو کلان دا خیزمان میکنم بگو من کلان دا خیزمان میکنم بگو سالمان موتید کده سعید خیلی این انتریسی همون بیز بفتون گو کلان دا خیزمان میکنه دی من کلان دا خیزمان نمیکنم فهمیدین من کلان دا خیزمان نمیکنم یکم خیزمان نمیکنم کلان دا ما یکم بوزا کسی همون حسین عشور گفته برامدگیم دفتگیم دستم خطی میگم کلان دا گروه دا حزب دا پاچینات نمیکنم پاچینات میکردم 11 سال امامالی دا پاچینات میکردم 11 سال دا یک بار پیش امامالی دا چست داده که صورتون فرما خطیم بود یک بار پیش امامالی دا پرند گذاشته که جون بود نشید نمیکنم پاچینات نمیکنم ما ای مردم نمیدونم نیست اینم جدا نیست آخی خون غلامی نیست چیکار میکنیم نه من حرمان نکنم ایدئولوژیش حرمان نکنم اوید دموکراتی گام میزنه اوید آزادی گام میزنه حرمان نکنم نه اوید با که اینا دا کارا که همو ای دیگر تریتوری باید مردمی تهیجایی کو این روز گپ مردمی تهیجایی کو یا همون راهبر گروه انگیجا همون منطقه با همه معلوم
генерал абуҷо ҳамон минтақае ки ба ҳама маълум, ҳама аз ҳамон минтақае ки ба ҳама маълум умай чӣ гап занам, ина мардум чӣ гап занад, мардум ё инаме ҳозир ида гуфтам ки будуро охар карочи инам хеле гап зан о гап мезани охи ман вообще хоҳам ягон касе гап намезанам, ин ҳақ ҳуқуқи мо аст, партизане тирам хоҳӣ мебадорӣ мана, нахоҳӣ намебадорӣ брат. барои ҳамин шумо ҳар як кадомот ин чизҳоро бояд дони уже фаҳмиди, кадомот ки инамин давлатҳо даи бояд дони ки инам хеле система қати кор мекунад, фаҳмиди, инам хеле система қати амал мекунад, уже ё хичон бурмадестан, уже хичон уже ҳаракат кардестан ки ҳамин системи парт ҳамин се мавзӯъ дори ман айклам сар мекунам решаи анамин ғуломдории мо дар чӣ часпидагӣ медонӣ, бузӣ анамин минтақа ҳамаги ба роҳбаро ҷои худшона чӣ дохилишда чӣ берунишда анамин чизо убрат карданим касе қати мана пажалуста, касе қати ман нест бугуд ки не бояд роҳбаро аҳмон минтақа бо ҳам хеле бишавад, пажалуста мардум инҷа мардумай мо бисёрем ман рости гапа мегӯям, мо бисёрем. барои ҳока ин майдона ягон кас бозӣ ба даронда иҷада гап мезанад не намешавад, ин майдона хеле кар намешавад. ман доступ наметам, рости гапа мегӯям, ман доступ наметам. зачем ман доступ битам туда вақте ки ту фикри мардума дига самда мебарӣ, ту вақте ки интереси бо ҳама одамо ба бурда мечаспонӣ, бо тоҳмети ҳама одам ба бурда мечаспонӣ, не охи ту просто бугу ки абор бугу википедия кушоен историша нависем роҳбаротона гуҷурда буд чикор кард. википедия ҳайку инами мардум инами 448 нафар тамошо дорад. википедия гуфтани чиз ҳай, фаҳмидин, википедия ина менависи википедия мебурад, эмомали раҳмон нависи википедияш мебурад, менависи ки аван президент ҷумҳури Тоҷикистон фалон ва фалон ва фалон кор кард ё дига каса любой каса википедия кунем ки буд чӣ хел омад навис авлодаш ки буд чима наменависам. инҷа бинем ҷа фейсбук ай инам ин мегӯяд ки клан не инам ман якта чизи зуртон мегӯям да инам ҷа якта фейсбук ай номаш фаридун оз ман мегӯям шумо да фаридун нигоҳ кунед. инам ин фейсбук ҳамаро критикавар мекунад, ина хеле кунам бинен фаридун нависем фейсбук да мебурояд, ҳамаро критикавар мекунад, ина хе мерем ина ҳамаро критикавар мекунад, Маҳмад Иқбол критикавар мекунад, ҳамаро критикавар мекунад, ҳамаро Салмона критикавар мекунад, любойшо Ҳусейн Ашурово ина критикавар мекунад, фаҳмиди, любой каса ина ин бачаҳои Помирӣ критикавар мекунад, любой каса критикавар мекунад, любой каса ина фаҳмиди бузург ина бидрои худтон фаридун ина журналистое критикавар мекунад. суроби зафар нест, савол чиба нест, мана критикавар мекунад, чиба суроби зафар нест, бидро гурӯҳи 24 бидро чиба суроби зафар ягон ҷо критикавар карди ҷош нест, карикатураш абсолютно нест. инами ҳози ҳама даро инами 400 кас телефон дагир фейсбук любой ҷо қати карикатура ҳамон нависку намебуро пага ташкил мекунам уже пага ай тараф мегӯм одамои хичона пага уже мегӯям ки суроби карикатура ку мегӯям, фаҳмиде, инами хам одаме ки гӯш кардеску инами ҳози проверка кун, фаҳмиди, барои чӣ савол ҳамаро бояд яс набошад, фаҳмиди, барои мен ё ҳуҷум мекунам, фаҳмиди, правда болезненна, правда мешиканад мегӯм ку ман имрӯз рӯзи мардуми таҳҷоӣ ку ман ҳамчун мардуми суғд мегӯм ира ина ман суғда калон шудам ина таваллуд шудам ҳамчун суғди айна гуфтум ба чӣ ба роҳбаро халона Тоҷикистон маълум ки ҳама хатма ҳама роҳбар ина иҷа шудам ҳама роҳбар аҳмино чиба савол ман мардуми таҳҷоӣ ку савол чиба ҳурматон мекунем ин бозӣ нагузашт дига, имрӯза дунёда нагузашт ин бозӣ, имрӯза пешравии мардуми тоҷик ба ин бозие ки сохт нагузашт. анамун забони хитоӣ, англисӣ, французӣ
نمیسیختی همشه گفتگی هم دیگه تمام شما وقتی من چی گپ زنم شما رو من نمیدونم شما رو همین مقامات های همین دولت های میدونم هر کدومت کی کجا کی گپ میزنی کی رو به خدمت میکنی من زچه من من 92% گروه 24 تا حرمت میکنم نو کنترلش میدونم من اگه جا میشد من گفتم شما با تصدیق نمیکنم اینجا با مثال بچه های همون خودشون میگه اما می نویسند اینجا فهمیدی آدمایی که بیغرض هستی بدرو من فریدون فیسبوک بدرو پگا اینجا میمونن پگا کریکاتور میکنن پگا میسازن اونجا فهمیدین برای که گوش کردیستن آدماشون داخل ده پگا میمونن که ایران کریکاتور کنیم برای چی نمیکنن سالمان خودش میکنن حسین اشورف میکنن لوبویش میکنن مرا کردیان نویستگیان ویدیو شای همونجا ده نویستگیان که ایزتی فلان فهمم خیلی کاروچی بعد ویدیو گاب میتونه لوبوی کسا چی با ایران نمیکنن سوال это савол имеет вопросов ответов и требует ответа من народом من любой хигам ты канал дори ҳол канал ты да ман медорам ты гапзани мара намемонӣ и хеле савола кур мекунӣ и хеле саволатиам любой мардум будро ӯ савола кур мекунӣ и мардум любой чӣ гап мезанад иҷада кадомут ки любой ку любой гапе дори ина миёра падеш ҳамин лидерое ки ҳастану ҳамиё таъин карагияну хичон кати алоқа дорад эътироф намекунӣ ай любой робоз ном там нагӯ гап зан любой чия бугу ман пардеш кам мухолиф айку мухолифо ҳаст замин мухолифу бо мухолиф шайда анамот айку ҳама динем пажалоста биё любой чи гап зан буромадаги одамотам пажалоста биё любой чия гап зан хитта нишонате айку маска кади буро партизанӣ кун деҳонаш кун фаҳмидӣ вот так короче ман шуморо гаранта метавонам инами давлатода инами давлатое ки мегаштем аврупо амрико британия намедонам любой давлатое ки намегаштем дубай намедонам то арабистони саудӣ россия ҳамада гаранта метавонам ягонта ягон кор намекунад ё шуморо айку храб дигар дар кор намешавад фаҳмидӣ ман шуморо ёрдам мекунам ҳамчун инсон ёрдам мекунам мефаҳмам ки шумо просто ҳамун лавушка дафтидем фаҳмидӣ барои ҳанамуқа ё ха короче акн ё ха инами нависесай кунем нигоҳ кун ҳамин и ха короче и салмон акн нейтрал бозӣ кардестай ин хе политикае ку хеле анализ мекунем давай анализ мекунем онҷода фаҳмидем реалӣ нест анализ мекунем салмон например агирду ноҳияи тобеи марказай ӯ гуфтам ки ту буро гап зан фаҳмидӣ خیلی کردن برای اینکه مثلا اویلش فرزندش که این هم دکومنت‌های پناهندگیش خیلی شده دیگه روش نیست با گروه 24 اینا خیلی شده دیگه روش نیست این اتاق میدروید خب این میفهم این فهمیدگی نو به کلا نمیگیرد خب پس تو پی نمیفهمم روش میگه سوالش جواب نمیده من چی سوالی تو من جواب میدم سوال چیه من امامالی تایکو من کاری که کردگیم من دکومنتاشو دارندگیم کو نه گروه 24 ده یکم افیت انمون میلیسا اومده درآمدگی که باینتون امنیتی و درآمدگی هم کو یکم تش کاری مرا کردگیه من همون دکومنت گروه ماندگیم داجی شما همین سوالو میتونید من در همین سوالو گفتم بودم که هم پارتیزانو هم ایدرین گروه شما وقت سوال دادن که هم دکومنتو اونم جو دردگی ایستادگیه فهمیدی این چیزاتون نمیگذارم یک تا ماده بیار که یک تا آدمتون انم کاری که من کرگیه یک تا آدمتون کرگیه این همه که آدمتونه دمتون بیشتر کارگره میلسای دمتون بیشتر کارگره امنیت نه همه نمودی کاتگوری انسانه که یک تاش نشان تیات همی کاری کرگیشه این اپوزیسیونی نباشه میشه من امامالی که اتکاس کردم ای تمام گنرالش اتکاس میکنم ای تمامی چیزی که امامالی دولت همون دا پچینت میکرگی چیست ای همش اتکاز میکنم نستش میکنم انا او اتکاز کنی میشه فهمیدی
او کاری مرا شما کار نمیتونه. مرد این چیزا برای نوکا زن بیزن من او را چی جواب بتونم؟ من یک записим ҳамҷа гуфтагиам ман хонвотои ҳамҷа фукурсе буд. Одама роҳи карам записим карам мара специально як намуд саволое дод ки вақте ки қаҳри одам специально меорад амин император Цин буд Хитойда ҳам хеле мекард як метод дошт. Вақте ки ҳамун корвонда чӣ мебуд ту шоҳи например Тоҷикистон будӣ Хитойда хат мефирсондӣ чит қати ҳамун чопари асп буд ку ҳамун қати роҳӣ мекардӣ чопар аспа мебурд ҳамун хата мебурд шоҳи Хитойда медод. Шоҳи Хитой агар ҳамуна хата мехонду чопара ҳамун мид буда вазорати корҳои хориҷаш буда хаткашонӣ ҳамуна хушрӯй нигоҳдорӣ кунад меҳмондорӣ кунад. Чопар рафта шоҳба мегуфт агар мегуфт ки кӯчаба нигоҳ кун фаҳмидӣ кӯчаба нигоҳ кун кӯчаба вай мерафт чопар кӯчаба вақте ки хом мерафт ман ҳозир мебардорам чопар вақте ки меҳмондорӣ намекард шоҳу кӯчаба ино вақте ки чотки аҳмият мекунӣ ё зан мезанан аҳмият наметиҳӣ. ҳамин масъала мегузарем. Короче шоҳи Хитой Тоҷикистон шоҳаш шоҳи Хитой ба хат мефирсонад чопар қати асп қати меравад вай агар хушрӯй меҳмондорӣ кунад ҳама нормально. Агар шоҳи Хитой фаҳмад ки даруни хатша мехонду ҳамин чи ягон ҳиллаи сиёсӣ дорад чопара айку кӯчаба ҷо мекард мегуфт кӯчаба пеш кун то пага ҷавобашо менависам гуром мерад мегуфт чопар ба ҷавобаш айку менависам медодан чопар мебурд медод шоҳи Тоҷикистон мегуфт ки мана ба ё кӯчаба ҷо кард мегуфт ку шоҳи Тоҷикистон демонам ин политика намехе ино паимава одам омад определёнӣ ман намегум номоша ин чизо ҳаст запис кардам ҳамихе гапое ки ман специально ҳамихе гапое гуфтам ки қаҳраша буронаму ин аз худаш бурод ин худаш ман буромад ба ама овозои бурид яъне як корое мекунам ки ман зачем охир ман ҳурмат мекунам идеологияша но то что ки ин позитсия ки ман ира гӯш кунам ман ягон зотта гӯш намекунам ин нормальный чиз аст. Шумо банки шоти гурӯҳи 24 то диная Россияда буд медонӣ банки Россияда буд ҳамҷо бо пул ҷамъ мекардам ҳисобот намедод барои чӣ ба шоти оппозитсия территорияи Россияда мешавад значит ғулом чӣ мефаҳме намера ҳама ҷавоб бите чӣ ба дидӣ грзан мезанад лекин чӣ ба шотошон Россияда буд чӣ ба определённый например Хусейн идеологияш правильная например ба уҷода ҳаст одамое ки русоро бо худшона хеле чӣ мекунанд мечаспонанд русо фаҳмидем ама русо ҳурмат кардам ама русо ҳурмат мекунам ки вақте ки мара ҳурмат мекунанд вақте ки мара ҳурмат накард ҳурмат намекунам начо рус фаҳмидем ё урусоро короче пиздест ё урусо намедонам айнинҷа сар кардам кохи ама урусо сар кардам ко айнинҷа сар шуд мумкин сохтам инҷа ворид шуданд ман айрои маълумоти ман ки территорияи Россия ба ягон оппозитсионера чӣ ба метанона бачаи помера додастан ки чӣ ба ёра надоданд ҳамон вақтам ин бояд дуни ҳар якта ҳама мефаҳмед пас барои партизан шав тамом партизан шав ино тамом партизан шав мурда ҳамаш мегзарад фаҳмидӣ партизан шав партизанист ҳамата спасад мекунад ғулом мешам гӯӣ ман шумо намегӯм ғулом мешам бугӯӣ бира бо ҳамин бозӣ ба қӯшав ман шумо намегӯм ҷанги ҳамун шаҳрвандӣ аст ҳамун тарафҳо ай фаҳмидем просто информатсиони шудагӣ чӣ ба далери эмомалӣ аз шаҳр душанбе турма мекунанд чӣ ба иззат амон айсор турма мекунанд чӣ ба журналист ай турма мекунанд чӣ ба чоршанбе айпомир турма мекунанд чӣ ба айҷо турма мекунанд чӣ ба оно бачаҳо чӣ ба ами айдига ҳама ҷора бурда турма мекунанд хечона турма намекунанд савол ҷавоб дод намекунанд ё намемонанд ин савола барномашонда доданд ягон туда намемонанд фаҳмидем барои ҳамоқа ман атак идеологи демократични идеологияшонро дастгирӣ мекунам но определённый
система ода хизмат карношона не хизмат карношона не чи ба шотошон шоти гурӯҳи 24 пул ҷамъ мекард худошон аврупода пул ҷамъ мекард дар русия қарор шот ина савол чи ба пул чизи главни ки ҳамин пул бугум ягон кас мада наметад чихе пул уҷа намеистад значит пул дасти ки намеистад пулои эмомалӣ даст гуҷода меистад инам ҷида ҳаманда нест пулои эмомалӣ дасти ки намеистад гуҷода ба ҷо карги пулоша инам ҷа нависама инам 535 нафар пулоша гуҷо эмомалӣ раҳмон ина эмомалӣ раҳмона ман мегӯям пулоша гуҷо ба ҷо карги навис инам ҷида гуҷо дай пулош швейтсария дай европа дай инам давлато дай правильно ҳамин одам дидеси чихе ино пулошона уҷо нигоҳ мекунад савол инам савол чиба ана барои он ки ҳамаи дар контроли хоҷош мардум уҷо ҳушёр шудаистанд айдони гурӯҳи худшон уҷо ҳушёр шуда партизан шудаистанд фаҳмиди уҷо ҳамаро фаҳмидестанд кто кичиму ман ҳичкира ман ҳама давлата ҳурмат мекунам русшам дигаршам аврупоям амрикоям ҳурмат мекунам лекин ман ғулом нестам тамом ғулом нестам ман миллион ҷамъ намекард як сумам ҷамъ кунӣ вақте ки кассат намедонам пул ҳамахе чиз ки ягон кас пулш например ҳама муҳоҷир аксар ҳам пулта куҷо нигоҳ медоранд пули даст вақте ки пули мардум вақт шикли шумо представед кунед ки пул чихе ҷамъ мешавад унамун мардум да пул ҷамъ мекунанд мардум пул мегзаронад чихе пул мегзарад ҳамун блогеро ки хона харида метад ёрдам мекунад аҳамият додед шумо аммо як ду рӯза як киломат пул ҷамъ мекунад ё пулошона уҷада ҷамъ мекунад шоти уҷадай чи ба эмомалӣ пулаша иҷа меёрад чи ба ин нормальный савол аст ҳозир анакун банкски шотошона баъди ҷанги украина вақте ки урусои ҷиқ дидан аврупо амрико ҷиқи урусое ё мондакуман ҷиба раҳим масов фаҳмиди анамуна мехонед анамиё ҳаст ҳамаш китоб ба навистагӣ ёрад фаҳмиди китоб ба иёра пешакӣ навистагӣ ё киян фаҳмиди аксариятша ҳамун китоби раҳим масва бихонед анамун раҳим масва бихонед навистагие ки чӣ хеле бо ҳамон вақто буд ҳоли ҳозир не ҳамон вақто ҳоли буд фаҳмиди барои анақа идеологияи гурӯҳи 24 ман ҳурмат мекунам ҳамчун демократия лекин кланови система ки определённый клан фақат роҳбар бошад роҳбар инами салмона монад инами ман фестам ина монад роҳбар ку ман қатишгар мезанам мегум гап нест брат мегум то нести инам салмона монад ку ина салмон ина хеле анализ мекунем хеле бо анализ мекунем ина салмон гап мезанад чанд ҳазор тамошо мекунад 2-3 ҳазор тамошо мекунад ҳусейн гап мезанад намедонам 3-4 ҳазор тамошо мекунад ҳамун суроб худаш айсара тобегар гап занад ки ранги ман мумкин 400 кас тамошо мекунад ё 300 кас правильно ина хеле баҳо метем ина хеле сифқати баҳо метем цифри же управляет миром барои чӣ анамиёра мардум ки гӯш мекунад намемонад роҳбар суроб худаш ана ақл дошта бошад бугуд ҳо инами шогирди худам ина салмон ай пиштиш выступат дорад ку чӣ ба ҳамина даже намемонад чӣ ба чиба барои контрол брат барои ҳама партизанӣ сохтагӣ партизанӣ контрол надорад бародар ҳамидин ӯ ҳамаш контрол дорад ман ин чиза медонам ки ин чиз беҳад апасни ин чиз беҳад короче яку ман даже ин военниҳои ҳамиҷа мақомотҳои ҳамиҷа ҳамаш мара гуфтагия ки ганда рискованӣ системае ки любой ҷода одам доранд ва пул доранд одамои худшона роӣ карагиянд дарни мухолифо дам ҳаста яъне ҳусейн ашуров худаш мегӯяд дарни мухолифо дам дуромадага дигараш мегӯяд фаҳмидин барои чӣ ё ҷанг ҳамун ҷанги шаҳрвандие ҳамун тарафай ду тараф дигар кас нест
шаҳри Душанбе нест, намедонам дигар ягон кас нест, ҳамун ду тараф аст. ай дигар ҷо одамое ки равшанфикр буромадаистай ку ҳам даври ҳамун якум ҷангда ҳам хеле буд. равшанфикр буродигар иро калаша мегирад ё зиндон мекунад. фаҳмидем? партизану айку ба пеш тапид кунем ё ягон кор кунад ё изе тамом. худошон медонад ё. фаҳмидем? факту далел қатъи мегӯяд. ман факту далелро як бор мегӯям ки турми тоҷикистон Саймуддинов Алишер штагӣ подполковник. фаҳмидем? мери мефаҳмид делаш махфӣ ҳамун медонад ҳамун хатлон аст. агар накушан топага сара майли се кас штагӣ ки медонад ки чӣ хели штагӣ буд. фаҳмидем? ӯ дар иштирок карда нестай ӯ ни причом просто ҳамон дасташда меафтад ҳамун кор мекунад ки дар ни мақомот дар ҳамун случайно меафтад ҳамун записҳо. фаҳмидем? тамом. бурда тирмаш мекунам гап набурояд мегам. фаҳмидем? чӣ барои ҳамин ин чиз хати айку чӣ накунем ҳамат бояд айку бояд ҳамат ё бояд реально оценивать кунанд бояд уже бас кунанд хеле маймунбозира ман намедонам маймунбозӣ мекунанд ё чӣ кор мекунанд бас кунанд корушон намедонам чо фаҳмидиам одамо мумкин лоханд намедонам одамо намедонам гишнаанд ташнаанд ман намедонам раз наметони кара ягон корро наметони барои зиндагӣ омадӣ ҳамихе гурӯҳа кушодӣ штоби иҷо документгирии зиндагӣ кунӣ политический человек бо ин типа воима кунӣ любое ман якум бор гуфта будам касе ки зиндагӣ да омадӣ и корото накун ки и давлатҳо дурал нестанд и давлатҳо ҳама чира медонанд. фаҳмидӣ? ҳамихе гӯшун мекунад ки дар куни интернетат бо чотка гӯшун мекунад чотка ягон чи намегӯ то вақти даркорӣ ягон чи намегӯ вақти даркорӣ омад ку мегирад худат кайф мекунӣ ҳам сурабуд медонад ам агар военнига агар фаҳмада хонда бошад ай пишти тағош раис нашуда бошад агар мефаҳмад аму чӣ хел кор мекунад. фаҳмидӣ? ҳамихе мегирад ки худат кайф мекунӣ то вақта ягон чи намегӯяд ҳамихе нигоҳ мекунад путак мекунӣ ки баъд ҳамон вақт мегирад ждад мекунад. фаҳмидӣ? барои ҳамин мардум бояд айку бедор шавама бас аст хизмат ёда ё киям ман хизмат накардам инами айма ҳама чиза ушам гирифт ёшам гирифт якум занум ки айпишти ҳамуҷа ҳам хеле тема кард ман худам ҳамун зинда монад гуфта ҷудо шуда будам ман рости гапа мегӯям зинда монад бирван моликатома дода будам. фаҳмидӣ? дуюм занум буд рости гапа мегӯям инам ёш бо атака кард ки иззат айку инам тариқ шавад. фаҳмидӣ? сиёкаран инам ҷа коғазо дорум сиёк ино блад и клан фаҳмидӣ? ма ай соли 2012 ҳамин ҷабудидаи ҳамин кланҳо шудагим ай соли 2012 мефаҳмед шумо айну соли 2012 атака мекардам мефаҳмед чи дуранда чи берунда зам додам хан намурдам ҷонум сахт будай намедонам шояд мемурдам ё хурсанд мешудам ман намедонам ҷонум сахт будай ха намедонам чи ба намурдам ҳозирам ман фикр мекунам як тарафон кор намекард журналистҳо в курсеанд ин мард и чизда. фаҳмидӣ? журналистҳо ҳама дидагия ҳам тоҷикистон ҳамаш медонад духтурои медгарадон медонад партизананд ман чӣ хели будам бисёр одам медонад намурдам ха чӣ кор кунам намурдам ин тарафдан омадам ку швейтсария сар шудам швейтсарияда ударзаниҳошон сар шуд швейтсарияда ман шуморо мегӯям ки ҳарчи бугудагар факт буровар ман ҳамун газета нишон метам менависам гуглда мебуро ранге намеози нишон додам ку фаҳмидед критика намекунам ҳамихе нишон метам шуморо ё наметонад ин чизоро журналистҳои дигар давлатҳо ҳамаш расследия мебурдаги мана чаттайна расследия мебурдаги ман ҳамунҷода будам ман терроризм хати кор мекардам терроризми байналмилалӣ кор мекардам ман гурӯҳҳои ёда кор надоштам ман инами ҳизби наҳзатда кор надоштам ман медонистам ки террорист кист тамом ман ҳамун хати кор мекардам ё хичон ба хичон лайку ёро тоза карда мегаштанд иша меқапид иша хай су мегирдан ғорат карда мегашт ман куш набудам ёда просто ман
همون سه چیزا همون بچهای ترما کردن ممکن قدیم 6 رفیق بود دیده بودم همونا اینم خیلی تلفن قطعی بود اینم خیلی رفته بود ماشین خیلی نشان داد من ضروری بودم پیروال بودم خیلی نشان داد برده ترماش کردن فهمیدین دویم اونم آدمی که افتوازال 2012 کفون از جانب حزب نصر بود این چیزا رو که فهمیدم من یاد اپاس میشیدم فهمیدم وقتی که انتریسابت کردم نه همین پالیتیکا چی به همین ممبرات چی به خیلی میجاد انتریسابت که کردم یاد اپاس نشیدم چی اون طرفش ده چی این طرفش ده بعد گفتم که بعد چشتم خواندم تحلیل کردم این دولتو ده من می‌نویسه بودم ها وایل می‌بودم اینا می کارای کردی بودم نما سیاست نمی‌فهمیدم که این دولتو ده خواندم تیار شدم گفتم بس توکه شما مرا میگازه کم بعد همین آدمایی که خطین بودن هم مجنرود تروریسم بازش یکای دولت‌ها یک جای کار میکنند همونا گفت که یا گزیدن میگیره ترا فهمیدی بیا تو سرش کن ما دلیلش میتیم گفت دیگر همون وین دیگر مقاماتوی دولت‌ها قدیم اینا چی بود من یگان چی یاد خوش نبودم داشت همین دولت‌ها دارم زهرالود کردن کو گفتم اند زنده موندم برام گم شوم نو گزیدم bu gaziden bu kuruluşuna karar. Çerez Ulusoshu, çerez Eronushu, çerez bilin Xunjayinoshun. Famidin? Man tanlametim yoda, zot şunu tanlametim. To cümle doğru mezanım akıt şunu. Любой ifkati. Baba emin baskinen koroy duruktona. Mardum uca husyor şudagi medonat hama çiza. Famidin? Mara danamı mahkamam karan hamisha. یک تا وریان داریم کشت هم کلی رایکو هم اونوارلی کشتن کن هم خیلی متد نو من وین نیم من خطی کمتره یک 5 تا خطی میبرم بعد موکیگی بتونین من شما رو همه تو طرف میکشن بیدار نشوین فتای خوب فهمیدین برای نمکه ایکو کدام بود که ایکو مخالفی مبارزی مهاجری دیگری در رای کن که هم دیگری نمورد قربانی نشود تخلو میرنگی من فهمیدی؟ با غلام نفتی چقرده زنده باشه اما اینمی روزی اینمی چی بوده؟ مردمی روزی بین المللی خلقهای همون چی تحجایی بود اینمی گپا چطکی تغری میگرده همه منطقه های همه چی خطی قانونهای بین المللی که تغری میگرده زنده باشه اما مایلی سلامت رحمت به دقتتون بجایی که یگون گپی بیزه بزدیم برادر سهراب من چیزا میزنم سهراب سهراب من در رئیس های گروه 24 شیف شای من زن بزنم من هیچ کی دزن نمیزنم من گروه 24 دارم نیستم من درست چی میگم زنده باشه اما من چیست قطعی مردمم آزادی خواهم دموکراتم کریتیکی پالیتیکای امامت رحمان فهمیدی؟ کریتیکای تمام کلانم فهمیدی؟ زنده باشه